2009 жылдын 15 декабрында Данияр Үсенов Кумтөр Голд компания менен Кумтөр Operating компаниянын 1 миллиард 359 миллион сом налогун списать этип атат. Төлөбөй эле койгула силер деп атат. А ошого документ даярдагандар бүгүнкү күндө өкмөт башында отурат. Биринчи вице-премьер-министр болуп мына Аалы Карашев ушул жерде отурат. Мынакей колу туура муну списать этсек боло берет деп. Налоговыйдын убактылуу баягы временно исполняющий обязанности председателя налоговой службы Эшенкулов берип атат. Макулмун боло берет деп. Жапаров Акылбек Үсөнбекович мен макулмун деп атат. Калимбетова макулмун деп атат. Аалы Карашев кол коюп атат. Макулмун ушуну списать этели деп атат. Эмне биздин бюджетине Швейцария болуп кеттиби? Заместитель министра финансов Кожошев берип атат. Тоже макулмун деп. Статс-секретарь Минюста в то время Аида Солянова берип атат. Макул деп. Жана башкалар 1 миллиард 359 миллион сомду списать этип атат.